Kek bagay nou wala supposé fon de relasyon sou yo. Alright, babe, talk to me. I mean, baby, you know bagay kom si mwen nou pata supposé fon de relasyon sou yo, kame sou li, ki se bote. Yon di bote ya kom si, poske moun nan bel, mwen men moun nan pou sa. Poske moun nan bel, mwen moun sa kamadam ma. Zamdou la, I mean, mbap di, e pa kom si mbap di to kom si, Pou moun nan pou moun nan, il e pou moun nan sa chon kom led. Ou bi yon gason led. Ye bon gason led, men, mpa wè kom si sa suppose base yon relasyon. Zamdou la, of course, bote ya ka servi kom yon attirance, pou pale avèk yon moun, but kom si, utilize bote ya kom si pou fonde relasyon, pou base relasyon, mba se kom si li pa kebe relasyon feb ase, paske moun sor remen pou bel la, sa ka reve kon lop moun ki plu bel ki li toujou, samdou la, dok siye sou sa base, dok fonde relasyon paske moun nan bel, remen avek kon moun paske li bel selman. Baba se li vreman ase bol kebe yon relasyon. So yeah, that's true, paske I mean, at the same time, kom si, e pa kom si jon so diyan pou pran n'importe moun, you know. Si moun nan pa atiran pou ou, paske pa bliye, si wap fon relasyon avek kon moun, ou just chwazi n'importe moun, just paske ou panse ki ta fon relasyon, e pi avon nombre de tan, si moun nan pa atiran, you know, ap chèchon lot moun ki atiran pou ou. But at the same time, jon diyan kom si, bote an selman, li pa sufi kom si pou gen tan panse avek moun relasyon avek kon moun. La ka se kom si, bote ya ka save kom yon attirance ki attire ou ben moun nan. Yeah, cause ou pa kon moun nan, se sa ki attire ou. And then, men fokus sou bote ya pou fonde yon relasyon, pou di moun sa, ok, se li pou al mèche marye ou bi madame marye, mba bon se kom si, nou, sa sufi kom si pou relasyon. So, deuxième bagay lan, se sou sa kom si paran moun nan posede. Nou kwen kom si, fami an posede, paske sa son bagay kom si, m konen an pil fi fel tou, gen gason ki fel. Gen gason fel. But just paske yo we machin, yo we kay, yo we bien, e pi yo gen tan santi kom si yo bien tombe. You know, paske at the end of the day, kom si bagay fami moun nan genyen, se pa pou li. Se sa fe kom si an pil fwa tou jen fi yo ki devan nan relasyon la yo pi fon yo kon desu, paske sa yo te panse, an. Ase pa bliye, fami moun nan travay li fon bagay, sa ve dire se moun nan gen. Exactement. So, e pa pou sa. Mba se kom si la pi bon, sou rentre nan relasyon avek moun nan pou salge nan tet li, pou vizyon, tout sa. Kompren? But e pa pou sa fami li. Paske sa fami moun nan posede pa determine kapasite moun nan, pa determine kom si tip de moun nan, e waz amdou la, fami moun ka posede apil bagay, but pa bliye, entre nan relasyon, lep nan relasyon avon, e pa kom si tout sa fami mwen gen yo ap to vin pou mwen exactement. Pa ve di kom si, paske pa vam de kon machin, e me zap an tou map to kon machin, waz amdou la, donc, sa va determine kapasite moun nan pou l'travay, kapasite moun nan kom si pou l'kreye, pou l'fè, kom si pou l'sorti tet li. Paske sa ki important, an tanke gason tou, babo se nou menm gason nou suppose mette sou sa fami nou gen, kom si sa pa pou te posede ou men sa maman te posede, mpase, li important pou kreye pop legacy pou, kom si ou kreye pop afe pou, kom si lo ap palo ka di, you know, I did this. I mean, that's mine, you know what I'm saying? Kom si sa se pa mni. Ou bi on kontinue. Si pa on kite legacy a pou, kontinue. Si e sovle, si e out sovle. Ou kontinue. But, m jous vle nou konen kom si sa pa on nou posede, pa ve di kom si ou posede le vitou. Kom si e fò pa on fè, pa ve di sa e fò pa ou li. Moun lan son moun ki vreman kriyel, dok, Zamdou lan fò ka soti de yo atou, pwase imezatman wad reman an moun pou sa pa an posede. Ge de difikilte moun nan kwaze dok ka soti tet li, pwase moun sa li pa used to the problem, Zamdou lan, pwase pa an de kon bagay, sa fel te tou gen akse, moun sa pa vreman konen koman de yo haye, Zamdou koman la vi haye vreman, e ba pwase kom si gen yon moun, suto nou men medam ki ta waj chwazi, ki ta an me fe vi nou avek yon gason nou, ki baka debouye tet li pou kol, kom si kaptan paran, kap rete sou sa pa an posede. So, et puis on l'autre bagay tou, baby, comme si, en tant que femme, l'on mette tête ou non position comme ça veni rive ou oblige ap kiss as parent, comme si, comment parent moun, parce que parent gen, deep down, c'est pas, you know, ou oblige ap mette ou nan ti soulier ou, just comme si ou oblige kek bagay ou oblige rabaisser ou, you know, comme si, me senti, just parce que parent moun nan gon bagay, li pa la suppose on base comme si pou former une relation. Exactement. Troisième bagay encore bébé, m'pense comme si nous pas supposé fonder relation sur lui comme si c'est
sous référence, là me dit sous référence là. Parce que gen fille qui kon reme avec un garçon juste parce que yo gon zami fille qui réfère au garçon ça. Ou bien yo gon zami fille, yo gon zami fille qui aime a yon nan partner yo, pa yo to zami fille référer l'autre partner. Ça me donne comme si m'ta gen partner nan la way. Comme si pendant moi voler un gon zami fille. Et to m'parle de partner nan m'do partner nan tel bagay but ou ka toujours comme si faire mon yo lem comme si ou tout dit mon nan I'm saying comme si faut aimer monsieur faut ça me là et sans que mon nan lui-même et tout mon nan lui-même toujours ça aller tout la remarque les gars comme si pas parce que remarque avec un monde sur référence des sont très bon bagay parce que c'est pas bon du tout. Yeah, parce que I mean parce que un tel zo remarque tel monde mais parce que ça me là tel monde dit les compte am kon monsieur maintenant monsieur ça me là. Yeah, li pa bon vremen, because m kon histoire, you know, back in the days too, m konen yon bagay kon sa ki te rive. Just paske kom si bon zami, best friend moun nan te reman avek yon, and then, you know, lot zami gason an, epi best friend nan just paske li we moun sa trete ye zami l bien, epi tou l panse, lot la wal trete l bien, de boutan lot la just fin fe sex, epi li vi bon dal nale, li fin just use li. So pour référence là, I agree. Yeah, pas parce que vous connaissez, me plaisir comme si vous connaissez même dans bien trop bien. Yup. Pas parce que comme si bon pour ces amis ne pas bon pour un monde là. So yeah. Bah c'est la majorité des fois. Yeah, la majorité des fois comme si mesdames yo fait ça un peu comme si yo juste remet sous référence on est mon préféré tel monde ça me là. Fait jugement pas. Connaît, yeah, faut ka j'en dis baby faut comme si fait propre jugement pour et tout ou est-ce monde ça bon pour période connaître ce monde ça bien pour tout quand en relation avec. So yeah. Yep. D'accord. Anyways guys, merci parce que vous regardez vidéo. Pas oublier écrire dans commentaire quelques bagages. Pensez que nous va supposer fonder, monde va supposer fonder relation sur. Yep. Et pas oublier partager, like, voyer le bayon l'autre monde. And to the Tiffany Paula Amanda and et puis Cliff. All right, now put on a video. Bye.